Savarakautaki na Nanumi choba. Ni sandau ia na Veiqaravi ni sandau ia talangana benjing itaki. Savarakautaki na Nanumi choba. Ni sasang ni wela na loka ni matamuni ke na lomuni. Muni tarana bura-bura be ira bang bauti ke muni bakayang ataki ira. Merawati kina na loma muni e bura-bura me bakasa bakaidori me loma langi. Ningai bauta na ni mamimbula ni ke mamibakarungoda na muni puasa na sigani kuwa. Ke mamina lakoyani karaw ni taka. Membula kina na Lotu e piti. Merokobi kina na edamuni. Ke mamisa masu na edamuni chisu ni mamikturang. Wasetin ka ono. Kantaba Lesoni kina na sigani kuwa. Aungan rama me ubakarara mataka bakalailai e sonaka. Merau ni matata kina weekenda. Nadaba e kota Ena Loma ni tala no ongo. Kabakabuna na yapala ni Paula may nelona na nona bambauta me daka na bika merokobi kando kaikina na kalo nimbera ni lakoba na ikatolu ni nona kaulotu e kaulotu bakatolu ia na kena ikaba ni se bakadora chunga mai Roma sabesu kasalaki lewai kamaniado me vamate. Io nimbera na ikatolu ni nonna kaulotu kasembera bakandua nimbutuki Roma. Roma na Turaga ke Italy. Rangone? Rome is the capital city of Italy. And the saraba en Itala nongo na nona vaka indua nangasi ni Lotu. Endua na Veiqaravi ni Lotu, endua na tama ni Lotu, endua erakama na kalo. Ngai taka na nona Veiqaravia be irna linga ni nona taka. Mela beta kina na chisu erabang bauta bata. Me tausu kileu. Ni sabang nana no tiko ko Paula. Melago ki Roma. Sama ni tonga endua na ibola kabatukai na ibola be ira na Roma. Kwenda pa Lesoni chiko kina ni kuwa. Ni tauria umatua sember ni mbutuki Roma kwa. He hasn't reached Rome yet, but his letter called the letter to the Romans was first reached Rome before he comes to Rome. So you will see some kind of difference here. Ia ni sa tiko mai Roma, samosit sa tiko mai Koronivuli, samositi ko tiko na mbula ni tomata bambauta era tiko mai Roma. Na ibola ongo kapakatokai na ibola be na Roma na Nanumi be ira na scholars ni bola tiko ena anda 5.5 kaba kina 5.5 ka ono ena 5.5 kavitu sa soli kina be Phoebe me kauta na ibola ongo me kauta ki Roma. Ia na ngona ya esengai ambaki rosa nga bulu bakadada chunga na Lotu pa Kristo e vura. Ni ochi na nona tuda ke ochisu Kristo mai na imbulu me salesu kila malang. Sengai ambaki rosa nga bulu chunga bakadada. Sa tau ya na Lotu. Sa Lotu ku Paula. Sanga volana bola me kau ki Roma. Ia mai Roma ena ngauna ya en anda 5.5 kaba kina 5.5 kono. Toka kina endua na Turaga Emperor ko Claudius endua na Turaga vora kasavola endua na degree me tukuna vango kakwatal ni endua na chiwe tiko Roma ana buna roda buka kina mai Roma o Priscilla ke Aquila mero lakota ni mai Roma e ruana chiu rawasa tiko kina ia na taro na taronga ena matakanya indai abaka Lotu taki baka dabo Roma beta na taro ya era taronga na escola ena Loma ni bola tam Tarongi, se baka Lotu taki baka dabo Roma. Ia rangai na numa, ni baka Lotu taki o Roma. Ena non alako ki Jerusalem, endua na iwasi. Kia baka ona wilika na Roma, na taka wasi rua. E koto kina na beba nua e so, e bura. Karatiko mai Jerusalem, ena ngauna, e lutu kina na kalone alo tambo, e bura. Endua be ira na banua ya Roma. O ya ena numi, mai be ira na scholars, ni rabangan niya wira na chikoy kya kandua be ira Priscilla ki Aquila rau kauta na Lotu ki Roma ia na Nanumi talanga pita ia sengo suci sarani matata na be kambale tu kwa
ena mataka indai una ngandreba meu baka sara taki iko mosaraba na irai kei Roma ena ngauna ya era sambula kina natamata kabaka to kai natamata baka mbau jisu karambula talengaki na irna chiu karabaka mbau tana kalau ko chamba era mbula talengaki na ira lotu ena be matani be lot be kalau taleso mer tiko bat Roma ia na be ka bora eso era either Claudius the emperor of Rome at that time. Jews, I don't want any of you to stay in Rome anymore. Leave Rome. Yana vanua korsa lako kevkina o ira erchukina. Ia en anda 5 kavitu salako kina na ivolongo kakauto Phoebe anu gaitara en anda ona 9 kawalu kena vitu 9. Ad Roma mai Roma endona kakata kaukawa. Arabe so teraki kina na chuke irna tamata lotu bakaristo anden resar ka bakaru sai talanga kina nambula e bunga na tamata bambauta esagani raw ne bolongo ke kanda bawlika balatini kot talanga kina na mate e kot talanga kina na kena bakatu kita kina karisto ngai tamba kisombo ngai mbilraki ngai bak malu taki ena beka eso era bakadora na ngaunea. There is a kind of pharmacy, it's a type of, that they try to push the Christ, the cross that we believe in now. At that time, they don't want to hear. I'm so glad that you are hearing me at this moment. Etale no ira saranga tokai dake ngai bili raka na Lotu. Sangai bola Paula. E bola tiko me bukau kaya mai kornida si mai keni keria e rau korot leburo rorongo ena banua akaya o akaya e bola kati Macedonia o Macedonia na banua embula kino Alexander the Great. He is a royal man. Ia mai na taikan dua niwai o Roma ndavo kina sio Italy mai na sana kan dua ndavo tal chunga mai kina koronida ke keni keria mai dake ndavo kina o Macedonia ena sana bambamba ndavo tal tonga kina o Asia elama so Asia lai ka leusar na bika e bagai dor kina e tale ninda saraba na bika era bakai doro ira tomanda bambimbi o Paula me baka tuda kita ka kira na Kristo en sa bambauta na ngongo. We have a type of weaknesses or issues or problems, but at that time they have two. But they were great conflicts against the Christianity, which was not Christianity then, it was called the Way. Sa vola Paula, en anda 5 kavitu, kasana numa o koe o dei me kauta na ivolongo. En a korolevu o keni karia, e tukuni vango na kena ivola tukutuko kornida ke keni karia era undavo koto kine ruan vanuani trade ni voivoli levu vuravura era baka pot le levu roro rona kor le levu ngo rona kor rongo e tukuni kina e tukuni tovango me bakambe ka ndo chuko isuva ndo chuko mai lautoka ni raviri takina korra rota tikuni tolu be mama na singa era ni daviri taka ndo na mtamata se vondo se menga complete the place of Kenkaria or Corinth. Etale ninga inda saraba nyo Kenikaria e baka endavo koto kine ndona Marama ka bola tukutuku takina sini ko o Phoebe. O Phoebe o baka sangame o baka di lo baka malua na kene bola tukutuku ang reida na bosa Phoebe senayada Phoebe yada baka chiu. Sarauta me kilai Jesu Kristo na Maramango. Ia era tukuna sona scholars nyo kwaya a high bishop ena banoya. Ia ena bosa ba kiriki e bolai kina diakonos se diakolos. Kena bosa ba balangi na servant. Ia na kena bosa o kwaya sa ndau Veivakarautaki ena tepeli. Ka Veivakarautaka ira era langmai merakana sio ira era ngandreba na bibuke. So Phoebe was a Jew, and she was, as I believe, the Bible has shown me,
maybe she was the first deaconess in the world then. And that is why we are picking this, Romans 16. E katale ninda ngai reida ningai tamiki koe o Paula. Me kauta nei vola. O baksa rabatoka na vola o bakawile ke so nei vola. Au ngai reida kina nan rendre ni ngau noya. Marama e tambu ni bonda na wanga me bonda ndondua. You have to come with your husband, or you have to come with your father, or you have to come with a group that will support you, or otherwise something else is going to happen in the boat. Ngai baka yung ataki na maramongo me kauta na ibolongo be ira na chikoboli may Roma me baka enda reida enda saraba ni kuwa iya saya na ibola be ira na kay Roma me baka enda sabakan din taka enda sabili katiko ena singa indai e ruana ka ngan raba me tukuna nimbera ni ungalandeva e tolungana baka sama lelai me wasebe ki anda na singa ni kuwa na Turaga ngo Paula sa tito musarnga. He has a deep knowledge and concerns about the Christianity and the people who believes in Christ. O ira dagdag na Lotu sa tito musarnga na manira. E sarabi ira ka dagdag batakira. Me bakanda baka wili ka chiko na Lesoni kwa. O ira eso karabuke kwa rabuke na suko na Lotu kay baka tokaya taki iro kwa enandua na ayada e tale be yao ni tukuni kina na yadandra sia na yada baka tokaya taka kino Paula e sala bata toka na rai ni non rai tabi e na buku ni baka mbauti Jesu Kristo. That is one of the unique thing we found in Paul's writing. He serves the people, he looks after the people, and those people who looks after the church and the Christianity then, but he acknowledges their deep commitment in Christ. And that is one of the unique things that travels from the book of Acts, chapter 13, to the conclusion, and even continue until the book of Hebrew. Na irai ke Paula, ena baka sama etukuniti ko katalno ataki ko bekenda, ena matahani kuwa. Na kawai ninduan ng kasi ni Lotu. Nakaway, ninduan na tamata bakang bauta. Matua, nakaway, ninduan na tama bakayalo. Nakaway, nindua toka and itutug kabakatokay, President, General Secretary, all these people, talatalangasi, talatala, vakataw. Please hear me well. E kota kina sone sala kambimbi mendera sarava karai kina na nona rai ni dakadaka na Turango o Paula. Na matay ni nung kubakasama e na matakay na hinday. Autora chingana Ulutaga na sinikuwa meron daw Nanumi ka Tokoni na Marama era Veiqaravi Ena Loma ni Lotu. Na matay ni bakasama. Nabi Nanumi kaya hado kina nabi tataunaki e na tumbu kina na Lotu i Jesu Kristo. Nabi Nanumi kaya hado kina nabi tataunaki e tumbu kina na Lotu i Jesu Kristo. Kinendua na wasetin kono ia kausata taunaki Phoebe yani Veikemdo okoya na wekanda ia ka Paula, volano ni vola, ia mandurungada, kausata taunaki Phoebe ani Veikemdo, na bossa ta taunaki. Engoin do na ibakarau babanua, nonda na itauke. Umanda biko to kasang, hindi na, mabita taunaki. Enda uyado may bay, ado nang unadaba. Daw libo na bita taunaki, daw kilar, nang unibawa, ti se bay. Nanumaman daw iko natangan nang may tataw nagikino tamay alaw beiko. Nabay tataw naki. Siendo na banua lay tataw nakatali endo na banua. Siendo na pula lay tataw naka elew beir na tumina koro nang ubulikina e may tataw naki awatamang ko bananduan na leonin ito ububale may buli chiko isuba. Nabay tataw naki.
Ia na bita tau nango e bosa bimbi. Au tau ramai na bosa ngo. Balati ni titombo. E kotokina na loloma. E kotokina na ireirai ni lotu nei paula. E kotokina na ndina ni nona bambauta paula. E kotokina na kauai nei paula. E koto talengaki na loloma nei paula. E na buku i Jesu Kristo. Satalai chikoyani na nona tamata. Tamata lele sara melaki Veiqaravi. Au tatau na ki Phoebe Peke mundo. Sa lebu na beta tau na ki sa yado i bura-bura na ngaune ni kua. Sa beta tau na ki nang kasi ni Lotu Peke anda. So na beta tau na ki rau ni ava tu ngama ingusu. So na beta tau na ki lako saramai na utonda mai lama. So na beta tau na ki lako mai bambamba balat ini satu mai. You have to do it because you have to. So there are different kinds of family of the Taunaki, and which one is relevant to you today? E kambimbi ni da sarava na vita Taunaki da kava Paula we ira na tiko mai Roma kara sa tamata bambauta. Au ta Taunaki fipiani beke mdo kama gai tarava mai na bossa o koya nawe kanda. It builds another level of faith. The evidence of Loloma. O koya nawe kanda. E lakwe ki ana bewe kani relationship. It's not a filial relationship. It is a spiritual Christian relationship which deepen with a faith in Christ. E tale ni sarabi na nona kawai indona ngasini Lotu me kawai taka indona Marama sabarau kaute indona ka me layave ani kinandona Vanua. Se senga ni butuka, se senga ni raida, senga lako apa chukani. E so era kaya. E nana lako Phoebe. E tataunaki o Phoebe, gai kau Paula, ungona we kanda. Kemdona chuka mai Roma o Phoebe we kamundo we kai keto. E na baka samadava me utukuna. The commonality here which comes together is faith in Christ. Na ka e kauti kenda bata mai menda mai wewe kani e na singandai na nonda wewe kani e na rai Jesu Kristo kanda vakam bauta vata na tuda ke tale mai na mate ni san nonda vata na nona lesu mai na turanga menda na lako yani kina. That is very unique and super power with what Christ want us to know and get into the real of faith. Kavango kwa o koe sanda ungarava na isongo leni Lotu mai keni keria. Sa tukuna rano na bewe kani relationship, ngai tukuna na role, na responsibility. You have to take her because of this, and because of this. E matata tuwa nang kasi ni Lotu ngona nanambula, endua na italai ni kalo, kabina kata me bagandron roya, kabuto soyani, na rarama ni kena tete na bosa ni kalo. Italein da raida toka ike na bimbi ni no ngangandre chiko Paula me tena Lotu me tete na Lotu me raoni ava mai na biba mbulai ni kalo e na mbula keda ngani tamata e bambauti Jesu Kristo. Saya ava mai me sa Tokoni do tau rikoa o kwa saya nga bakalem sarbia e tukona na kena bossa. O koe sanda ungarava na isongo leni Lotu mai keni keria. Mondo baka vingo ikoe na buku ni Turaga. Me baka sa kili ke ira era sa Lotu. Kando buke ikoe na taka ke ngando sayanga kina bua. Muida na elongu na baka sama embiuta Paula eke. Etu kuna bango koe. Me baka sa kili ke ira era sa Lotu. Maybe e sombe kana ka e baka doritiko ena loma ni Lotu era senga nindo kaikina e so era tamata bambauta. We may just look at each other face to face. We smile at each other, but deep down in our hearts there are crocodiles and cockroaches. And we need to prune that and finish it up and make sure you stand in the unique of the image and the likeness of Christ.
mo siti au na baka samango senga niado wale chunga e na ado na bebo no ke nga inda chiko kina na nonda bendo si na nonda be baka malu mutaki ninda saraba na bela beti ne Paula teke buana wase tikene ndua me daba tikene tin ko na kala sombiani na nona la beta tiko ko o irna linga ni vaka se o irna ndau ni Veiqaravi sa Veiqaravi o ti bata ke ko ka baka roko taka tiko kina na kalo e na Veiqaravi sa Veiqaravi o chiken bugi manda be ko to samu kurena lingana kalongata ni ko sangaraba tiko na tura. Amen. Don't look down on you. Don't beseech you that you are nothing. You are somebody. If Christ is in you, you are a royal. You are a prince and princess of the heavenly King. Amen. Motalitaka, mother kava na zakazaka, binakata nakalo, mother kava. Yonyo sadakaba, kirike mundo nangasi, kirike anda enda Liutaki, ndala beti ira, metosukina na Lotu. Da kakwa ni mbili raka senda matadataka senda bembe kina sedaba na ka enda na da kaba me alikina na rai ke Kristo sa talendina na baka sa mango au singani mina kata me ulabeta kina ndiko ni sa mina kata me ulabeta kina baka sama ni nomu labeta na tamata baka mbauta baka Kristo whether he or she you have to continue to elevate and lift that person up. Because he is in Christ. He is with Christ. Maybe he has weaknesses. She has weaknesses. Maybe she fails in something. But we have the strength to nurture that person to the capability that is required by Christ. Talendina na raini nanabe Veivakarautaki o Paula. Ni lau rai kina, na rai, ni nona rai vichisu, se nona rai da tiko kwa. And the ambuli, men they tobo bata kena kalo, kauvu na kalo. And this is where equality comes in. If you haven't heard, kaya kanda udaga na vimba, kaya kanda udaga na vibosaki. Ebi na bono rotutu bata kina tangani genelewa. This is where it is. And that is where our equality is in. So that is one of the uniqueness here, that he has made us in the image of God and in the likeness of God. And that is where Paul looks at Phoebe. Phoebe, you're not a female. You are a Christ-committed person. So I look at you as the image of God and the likeness of God, who is going to ambassador Christ's life in the world. Talei ni saravana rai ni baka samongo ni raida ndua nangasi ni Lotu sa titombo na nona kawaitaka na bulan ni tamata tambu sa ani Veiqaravi. Already ni bataka na nito chaplain. We are so glad that Deaconess Order, do we have a father? Ngana tamay kito, tama mo ni talaga. Kaya nga nakito manray. Ay kilati ko kanis ka nakito manray. O bawili ka parot ka tun lesson ko. Sando na kanan nung babili binakataki ko ito ka longgo wana kaloni. Sila may ito ni tal nga sabi kito may kawit aki kito. I believe super division. Eva kilana tikinang go ningon ni maintabi kino ko vital talagas. En na nakawita kinavanda di Turaga. Thank you, sir, for the typology of Paul.
And we salute the Holy Spirit for that. Likewise to everyone who always support the Deaconess Order. We salute you for your good heart, for your never-ending love for us, either by material or by prayer. Amen. E tataunaki na bulan na Phoebe, mbalate ni kawaitaki. E le tataunaki ando na ngone lewa, kinabuba le sala ki bawati kina, ni sana laiti ko bangdo kina, kakiriki na me marroi me bakangana no marroi ko me vale. Kakiriki na me solina kiana me bakangana kena solina kiana me vale. Kakiriki na me ba moderi babinaka me bakangana no ba moderi babinaka. E ana kai da ka ba Paula be Phoebe me tataunaki ko be Roma ena nona sala ko tukani, kakauta tukani na ibola. Ubi ko to kay samu tu kuna bikwa mon dau tamata dau be tataunaki babinaka. Maroro ni sa solibe ko na be tataunaki ang karauna. Na be nanumi kaya do kina na be tataunaki me tumbu kina na Lotu Jesu Kristo. Na be tataunaki a tumbu kina na Lotu mai Roma. E ado kina i Roma nei bola nei Paula. Ngai ave no ko ena anda 5 kawalu 5 kawiwa sa talebi Roma tu no nei bola. Era sa wili ka tu mai Roma na kai bina ka to ko. Kasa sa sanga me tumbu kina na Lotu. Dinambaka ni lai daba koso en anda ono 5 kawitu ni mai baka aliki na nambula me sabang mati. E tale ni nda saraba na taka bina Kongo. Na nona sasanga indua na tama merawata na bura-bura bakang bimbi o irna luban bakang bauta en nona itabi makana baka tuda kita gina kawala tayo Jesu Kristo. Abewe kani e koto na beta tau na kingo me baka usabare takawoti na itabi role and responsibility e koto na beta tau na kingo. E kota talanga na bita tau na kingo na kena baka tuda kitaki na baka vengu na peace shalom siya na nona tiko na Kristo e na nondambula e na bingaw na kena nga o Phoebe endua na kena ndaw e na dakadaka e rey da toko Paula. She was a very special person, a specialist. Nandambe tiko e na matakanya inday na baka rongo chukin nukua. Oi ko endo na specialist e Veivakarautaki na kalo kako ni modera. Sana rai ko ya no talangasi, sana rai ko no talatala, sana rai ko no bakatawa, sana rai ko no tuirara. Oh, sa tutokan din na mkango. Pick that little word and work towards it, because maybe that is what God is trying to help you understand who you are and what you are in the kingdom of God. Maroya. Kaya baka daka na banoni na mo daka. Gay poso binakataki ko na mumboso sir, poso binakataki ko ira Veiqaravi ni Veiqaravi kina. Barroya. Ya baka tarana kalo morongada. Mo baka tuda kita ka baka rambay lebu taka tikngayani na Kristo ichulama. Kako ni sungata, kako ni balay taka, kako ni baka tarana munida. Membasuraka na binaka sa tiko beiko. Sabangan din na taki oti may bay. Irna leo ni songo may kanikeria pati kay Koronivuli kabakaki na bay Paula na nona Veiqaravi. Kabakando solia may sona ka may Roma me Tokoni kina ni sangani binako Phoebe. Aw sabagarita ka chukan go. Phoebe sando ata ni bakatangin ngende sa chukina. Endandambe chungo sobe kanda bunita ki kanda tiko. Veivakarautakiko, mabakayangatakiko, and matanikalo. You have something special. Don't hide it, don't bury it. Or otherwise, that one will be drowned forever. Multiply plus, because you'll get more. If Phoebe was allowed, she accepted, and the church in Rome was grown, so do you and I can be at the same time. Talay ni saraba na dada kongo ni buke kianda na kalo menda rai dikina na kena baka tuda kita kina dada ni kalo may Roma na karoni baka sama awan reba me wasia na mata inday o bolato ka pertanya me batungo. The love that carries the evidence of faith, the love that carries the evidence of faith.
Isang ni binakambeka na nung kabakan diataka. Na ilalama kabakan dinan takikina na bakang bauta. Na ilalama kabakan dinan takikina na bakang bauta. E teka bube Priscilla ke Aquila. E na tikine tolu. Kalaksom me dava na tikine tin kalima. Na nona bakarita ka tiko Paula. Au salalama veika. Au salalama veika. Au salalama veika. Ia nona lalama. E tomana kine endo na bossa. Au ngandreva me baritaka endo na kena baritaki. Tukuna nandina ni non Veiqaravi o ira na tamatan daw Veiqaravi. The Deaconess Order, on behalf of the Deaconess Order, Methodist Church in Fiji, Tamadakadaka Suba, Wasiwasio Suba, etuna Methodist Deaconess Order, metukuna binabalebu na Veiqaravi kina Lotu, peke mami. Ando barita ka birtu na bungang kumay vale. Kako ni basam-sam tagi nakakanang ko na non rila boy resobi res nga sarangana kyan kina men resulito na non rasoli. Ko ke men meso mi chukokina. Ke mami daka chukokina. Au binakata mi ukabi nakabakalebu na loma binaka. Onindau bakaraitaka veke mami na Vanda ni Turaga Marama sendau daka ena Lotu Chisu Kristo kanandambe tiko bararongo tiko ena singani kuwa e meni merakobi kando kai ena Nanumi Veiqaravi na tamata saka ni kalo na loloma kabaka dina taka na bang bauta e bakaraita ko Paula e bakaraita ko ka ni o irke de tomi ko sombo mayane danra au salolama veka balatanika. Au salalama veka balatanika. Au salalama veka balatanika. Au barriva toka na bakasamungo endo na bulilebu vekanda na tamatolotu pa Kristo. We have to be very careful with our documentation. Na nonda mbulia pata na nonda ipola tukutuku membaleti irna leweni Lotu. So irna nonda leweni Lotu. So clear, and that clarity of Paul's in his mission help us to understand those in today's reading. E tale in the saravakina na nona reida na mbula ni tamata ya andundua kena ka erada kaba. Winaka sakabalebu na linga ni Veiqaravi na ipabakoso le ni Lotu. O ni reidi au saka chikome ni kuwa, o ni rongoidi au saka chikome ni kuwa. Winaka bakalebu na ndondolinga kina Lotu ichisu Kristo. O ni bakaritaka kina na nomuni lalama ena buku ni nomuni bakambauti chisu. Sa tale na irai-raioya me vaka e kai o Paula be Priscilla ke Aquila ke ira tale na kena boa rauta ni rosa nga vulkano kavalai pola tukutuku taki ena singani kuwa e tale nga ninda saraba ena daka ni loloma ni bakang bautongo ni kotokina na bakasama ni bosa kawai e kawai. There is a deep concern of Paul in the lives of those who takes the cross, lift the cross and take it through every day. Na nomu la beta tiko na nomu kau bela tai ka kau te tiko na be singa kenga na ta la beta na kau bela tai ka bari ta ka tiko berito na ngone be singa na ta la beta na kau bela tai bari ta ka tiko na banoni na mudaka daka na ta la beta na kau bela tai bari ta ka na banu tiko bolikina ko maninguni ngona bari ta ka tiko na kau bela tai rangoni. You have been brought up in Christian families. Rongoviao. Au sa ker be kemni. Ni talano sa rongoti. E bangana nule sunongone angai rongo. Paka bonga te talbi ko na kai ko taman. Ngai dakapa e rawata. Sa lebu na tuku binako sa rongo da tiko mai vale ni Lotu telnga. Taka ubi ko to samu tu na bi ko medaka. Na iwatu ati ni bakasama unganrama mewasia na matakanya indai. Merantau Nanumi nandau Veiqaravi tamata bang bauta. Ena Loma ni Lotu Chisu Kristo. Au sabang ninui au rede ndona tikine na sanongo na singani kuwa na bakasama ubi na kata me umbite ni kuwa. Pekenda na ndau Vunau. Menda kako ni galai Vunau ngana ngona sakati wakira na idanda. Menda taka tiko na nanda ndau Vunau. Wekenda na tubana tiko na
nalay kanta Vunau au kira me bakawasama nanonra solina oira merlay Vunau meroni. The more you practice, the more you'll get it, the more you'll be smart. Meroni bukei da ketiko nambula. Me bakatatari me dakatiko kina na loma niklo. We may have some other means and type we can do. Eraunin da kabayana, loma nonda bubale, loma nonda tiko me ngangi chunga kina. Na bosi ni kalo ena lomanda keina nonda tiko. E bunga ngauna ele bunga ngauna se bunga ngauna me bakai bola itoka ni tuku na singani kuwa eranda ura imbedi o ira na Marama se o ira nangasi ni Lotu ena bika me mbaleta mbeka oi do kuni rida ngore kem do chunga ker mi kem do ala chunga ker au sakira me sa mananga kiana bosa au sana numa me usaka na mataka nendai ni sabaka tuda kita ki kenda oti na Turaga o Jesu Kristo kanda satu tu bata ena mata ni kalau ena baka sama ni udui kwa kai tobo bata kai kwa iana kanga en raunin dan duin kina nai tabi esoli bekanda the role and responsibility that we have ayau sin ran lengara mana daga batal talanggas betana non rangawira e chukunga na nongo yao ke bakain dana wili kana Roma na mateni kornida wasetin karua na wasini bola keda tukuni keda ndona ang kabait kina keda nga petana matamu sinran le abamu ne abamu sinran le matamu endina so oi kona tikini ang oi Kristo wala tamay na kenay wala bala ndo don me bala tikina se bagay bay bagain rata kako ni bang modera sa chiko ni langamu iya me bala kina ndo naka sa chiko ne abamu me daka kina ndo naka sa chiko na ngusumu na matamu as people of Christ ninda tamata Lotu ba Kristo menda taka na nonda bakang bauta e baka tukay kina na tamata bakang bauta me tamata ba Kristo e anga me beisau na itobo ni nonda rai me mbaleti ira na Marama be take ina may bale o kirita be sa utak manda no murai loma na baka binasar na watimu mokota baka binakasar na watimu kawai taka baka binakasar na watimu bato iko nga olay kau ti ko mai kun raw lebe mbani saya di bale na bosngo raw bi Nanumi baka be watini ena rai ko rai ko kina Paula na singani kuwa ena rai de to be Priscilla ke Aquila endronia ke Julia era bilo mani ngai bari takatako ko na kamera takaba era takaba be ko so unique taling ni saraba na rai ni non rabela beti be mokoti be rengudi kaya dokina nambulai Kristo me baka tuda ketaki nambula mai Roma me ada me banua Lotu ba Kristo binaksa sayanga me baka libe kanda na vendusi lebe kanda na Marama na vendusi chunga ba take kanda kene bala dabi ba sa ito kabanggo singol nga na Marama tangan talanga dabi talo na ito kabanggo doon sa durma ko ito talo mo dabi suta ka na moso dabi suta ka na Ulutaga sarauta ninda sa lubi ni kalukede uwi ko ito kasamo sarauta na kakasi loma na nakainomo ito kaba Paula loma na nakainon pakarita ka na napakambautan kay bulang kay tungga ena singa ya me dama ni kuwa enda se wili katiko na rai ni bakang bauta ya sandolaba nangase ni Lotu tau mando Paula endo na daka babanda ni Turaga bakatamata bakang bauta me marroi kina na bakang bauti Jesu Kristo ena loma ni tiko maika e loma tiko ke ena ngaunongo ke na binga una samber mai na kena baka tuda ke taki na Kristo satiko ena lingandaru kendarun dambe tiko na mataka nendai we kenda enda barong tiko menikua menda raida menda ndau be Nanumi you have to have concerns of others whether they are believers or not believers. It is our responsibility to make those who do not believe in Christ to come to the fold. If you are a believer and the other person is a believer, it is the two of you have to uphold and elevate each other.
to make sure Christ is the center of all. Mera lamani na tamata tambuyani kedenga mera kawaitaki. Ni sasengan indua wala nga natikina nimbula enangonongo bakayango enda sabunga na beitikina enda sadaka bata ena buku Jesu Kristo. E ka toka na Kalatia wase ono tikine rua do bebu ke ni dolata na no mundo idola kamondo baka dorakina na Vunau I Kristo. Ena tikine o tini o koyango ni sarawa menda daka binaka ve ira na tamata kedenga kabagalebu ve ira batokai mer tamata bambauta. Nenda sasama kini kuwa enandona vosa me bakai tukuno choni ve ira na enona ibola ena choni wasetin kalima. Ndo sangai sama ki ena buni vosa au sa vosa taga ve kemdo. Tama menda takaba. Menda wilika da daga na vosa menda vilomani me tumbukina na Lotu I Jesu Kristo. Menda vilomani me bakasa kaya choni ena tin kalima tin karua. Enda beitadini ena rai Jesu. Enda sa baka tuda kita ki oti ena bambauta. Sayanga menda talivata baka endona matani imbe kakulachi bukabinaka merao ni rei binaka kina na Lotu I Jesu Kristo. O kwa sa buna na blood ties ni buraburongo Jesu. Kasa buna talenga menda tiko lama bata ena image and likeness of his. Kasa kambimbikina menda saraba menda reida menda ndau be Nanumi. Na numa nawe kamu meutinia nroyani ko Onisimo raito mo Paula garevi Onisimo ni san royani kay marroi Onisimo ena nona be marroi chiko may be Filimoni embombula chiko kina slave chiko kina kay nro mbalatin imbuta ko may be Filimoni kay susungi koya o Paula sa ochi na nona be susu sangay beauty ko elastale bola ni Filimoni be Filimoni keremo marroi na be masuti ke na be tataunaki ni be na numi ana buku Jesu Kristo au keremo ngai na numi Onisimo ni salubi ni kalo ka salubi ko talanga ana buku Jesu Kristo ena mataka nindai enta sa reida bata ni sa reida na kalo nindo sa sama ki ana buni posa sa posta ki ngobi kemdo do tube koya o koya talanga be kemdo ke mami sabo roro ta ki kemuni na kalo ana mataka nindai ana buni ne mamin bukai me ke mamin dau bena nomi ka be tataunaki ana buni bambauti Jesu Kristo kapag tuda ka takatiko na tuda ka may namati ni ngoni Turaga Jesu Kristo mera wati kina na loma langi katete ani kina na nomoni tukutuku e bura taudoko me ava mera bambulay na tamata ke nga karawata na bula tamundu ena bukumuni ke mamisa baka binakataka na nomoni bosa ena kau sama be kemuni ena buku Jesu na ne mami Turaga sa ado ti me ne mami bambula amen.